Anjay lagi viral, nanti apa lagi? Jujur aku kesel, anjay kok diurusi yang gak habis pikir. Anjay jadi masalah, tadi mana salahnya? Jelek kata di mana? Anjay kata kagum, ya salah di mana? Aku pun tak paham, nah kok bisa jadi masalah? Jadi netizen pada kesel semua. Anjay saja bisa jadi masalah. Yang penting akhlak masing-masing dijaga. Aku anjay naik darah gue. Jujur anjay, anjay. Yuk kita ngomong anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 kampret. Kok kata anjay dipermasalahkan sih? Aduh, heran gue sama netizen nih. Anjay itu kan kata-kata kagum itu. Anjay, game bagus. Anjay, lo keren. Gitu kan kata-kata yang gak kasar itu. Misalnya contoh, anjay kamu gitu. Kan di kasarnya di mana? Kasarnya di mana? Anjay kamu, kamu anjay. Kamu babi. Ah itu boleh lah tuh kasar. Itu pun kalau lawan bicara kita, kamu babi. Kalau dia tersinggung ya kasar, tapi kalau dia balasnya juga anak babi katanya. Itu kan saling keakraban orang-orang itu. Enggak ada masalah kata-kata anjay. Tolol ya orang bahasa anjay dibilang. Anjay kalau jadi masalah. Terus kata-kata toksik lain seperti kontol gitu atau banyak tuh youtuber yang sering ngomong kayak gitu. Gak ada masalah. Jadi yang masalah tuh sebenarnya otak tuh. Kalau otak tuh error ya masalah semuanya. Tapi kalau otak tuh nggak konslet, aman kok semuanya. Lihat aja dengan pandangan yang bagus. Itu kata-kata anjay itu intinya tuh nggak ada kasar ya, nggak ada kasar, nggak ada. Oh jadi yang ngomong anjay itu nggak bermoral gitu. Di mana letak nggak bermoral itu di mana? Kanciang itu pun kata umpatan juga, tapi nggak kasar gitu. Entahlah. Pokoknya ngomong aja anjay ya. Tulis aja komen anjay di bawah banyak-banyak ya. Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Ngomong aja anjay terus, ya. Oke, sekian terima kasih. Pokoknya kata-kata anjay nggak ada kasar-kasarnya ya. Yang kasar itu, yang salah itu cara berpikir otak ya. Cara berpikir otak yang salah. Anjay nggak ada salah ya. Masa anjay nggak salah apa-apa disalahin, oke? Anjay, 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 anjay. Anjay, 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 anjay. Udah kacau semua, dah bubar. Pokoknya anjay, anjay.